Awaknya ni anagah awaknya apa? Empat abang adiknya banagah langsung aju Bang Ferry. Ni pegah bak long ngale acok je bah. Nyo ka lehuro kah nagah ha? Puro kah? Puro kah nagah ha? Ana pai magung ka puro bah. Nyo langsung aju Bang Ferry bah. Awaknya ni pedek yo di wilayah ron tahap berat dah tha ni bah. Yula malam yo latihan niki lah. Yula malam latihan niki ni. Kiban kamu dak jual malam hari ke sini. Hai latihan niki, nyo latihan niki se Kabupaten Biren semoga berkat. Nyo awaknya tantri-tantri, ni babadi kah? Nyo hanagah, nyo truk gah bak ron ni kubah leboh kamu apa? Nanti ni aja nak cok ju bah. Ni awaknya tak ramai, nyo kaya ada latihan niki.